I ljudi, dobrodošli u drugu epizodu serijala Take It, sa vama su Stefan i Dimi. U prošloj epizodi smo napravili dve naprave, ovaj generator i ovaj macerator i ovaj bunker. Ono što niste vidjeli u prošloj epizodi, to je završili smo ovo gore. Treba da idem gore. Završili smo gore i stavili smo, ja stavio fence u običan fence, i sad premestili smo ostale stvari. Ovdje su rude, ovdje naprave, odnosno mašine za to, drva, drvene stvari, cobblestone i ti blokovi za gradnju, tu i dalje namještam. Ovdje su sve ostale gluposti, ovdje su hrani, sve što može se sadi. I u današnjoj epizodi idemo u Nether. Tako je, kaže. Ne znam čuo kako. Da napravimo portal negdje dole. Ajde dole u ovaj runing. Ti si kod mene gore na stepenicama, sve se teleportao. Aj. Ti boje onda ne ulaziš u Nether. Pa će ti pukni laptop. A nije nego nešto počeo pagat juče. Juče mi je ekstra bilo. Si uzeo stack cobblestone? Odakle mi se... Ne, u stack. Piš chest? A šta ću? Bravo. Sve sam ponao osim flint and steel. Hajde donesi. Nismo uspjeli da popravimo znatnije Dimitrija mikrofon, to ću ja morati dođem kod njega kući pa da pogledam u čemu je problem. Kad bude mogo naravno, pošto sad idem tuče nešto za školu. A i možda mu snimanju prekine pop, treba dođem sveti vodicu. Svetim vodicu. Brija, nisu mi ostavili pare da mu dam. A samo si ti kući? Samo sam ja kući. Ću kažem, zini pape, halovi moje nisu ostavili pare. Još on treba da dođe pred 2 dana, mislim. A gdje ti je FNS? A nisam ga napravio. A, dobro. Što mi ne reći, ja gledam gdje je. Evo pravim. Daj ja ekran. Evo ti. Znači u ovoj epizodi pravimo, idemo u Nether, pravimo project table, pravimo 2 solar panela i... What the fuck was this? Čekaj. Ne bre. Bugable plavo. Šta je to? Nether. Ajde ga... Ja sam postavio blok. Ti si postavio? Ja, imao sam jedan. Ajde. Nemoj se. Ulazi u... Mi smo mnogo dobri za ovaj Take It. Mogu. Evo ga lapis. Što u klupu izgleda ova vatra, ili tebi izgleda ovo bolesno, ova vatra? Piše fire. Jabem ti što bagu ovaj Nether. I meni. Šta sam... Ti si uzeo ovaj u rudu. Šta je to? Lapis. Ne da ga! Ti si pa? Mene bije bre, nisam ga pipim. Pa da ja mislim da ovdje te cepaju ako ih ne pipneš. Dobro, neće čačkam ovdje, ništa tražimo samo glowstone, mislim da sam ga vidio, ano. Ubim. To nas bio my king. I pazi ovdje kad kopaš, može da ti puknu rude. Kako da mi pukne rude? Pa lepo sam... Sad će povdje nemaju strelci neki, idem skinu od ozgo. Drži blokove malo da imaš te vidjeti. 2 steka. Ne, popni se ovdje gori.
što mi baguje. Znači, treba će nam malo glowstone-a, malo više. Neće nam trebati mnogo, samo da kupimo ovo i idemo u naš svet. Pošto ovdje mnogo baguje, možda ću ja jednom da ostanem nekih sat, dva u Netheru da se očiti u Switchanku. A i ova mapa je mnogo ružna. Ja znam kad sam u običnom survivalu skinuo mapu, u Netheru kada odem vidim sve. A ovo mi pokaže gore iznad bedrocka. Ovo je dobro za ovaj kako se zove. Za faction. Samo ideš i čim vidiš brown na mapi, znaš da je Skyvault. Samo Volt, zašto Skyvault? A? Zašto Skyvault? Volt. Pa zato što je to Sky ima Vault ispod zemlje, pa ima... Sve i svašta. Kako detalje ima... bre, mi skupili stack bre ovoga. Nisam mislio da će skupimo stack. I malo smo se zeznuli. Što? A znaš gdje je portal? Ne. To sam mislio. Evo ga vamo, gdje si? Dobro. Ja mislim da je ovdje negdje. Ček. Ovdje sam postavio blok da se... A ovamo gore. Ja mislim. Uš. Vidiš mi gurno. Eno ga... Gospodin Pigmen. Si joj napadneš? Neće napadne, dobro. Tebe? Neće ni tebe. Najbiše dole negdje bio ili gore. Jebem ti, ne znam gdje nam je portal. I ljudi mi se vidimo kad nađemo portal. I... Bagolo... Uđeni suš. Vratili smo se... Stack i po ovoga, glowstone-a. Malo pocrkamo. I skupili smo malo resursa, odnosno 2-3 resursa. Gdje se stavi? Evo, lapis lazuli. Ono baš treba. Sad bismo mogli da napravimo... Nadam se da imamo u furnace-ima. Ali sevaš sramotu. Bazeom. Glavno sam. Project table. Treba će mi chest i crafting table. Imamo chest. Na crafting table sam ispekao. Ispekao si crafting table. Aha. Htio sam da se ispeču, pošto smo imali 3-4. Da, nije bitno ću jednom pravim. Ovo mi neće trebati chest, odnosno crafting table. Ovdje, dobili smo achievement. I project table. Gdje ćemo taj tablet? Evo. A što da ne? A šta je ono? Pa otvori. Dobro, sad ću objasniti što ono radi. Odnosno neću sad, poslije ću. Sad pravimo solar panel. Dva solar panela. Znači, napravi dva generatora da mi. Dva generatora, okej. 6 goldasta, ja mislim da sam to uradio, jeste. 6 goldasta. 6 glasa. I 4... Ovo kako se zove. To će mi trebati... Obično generatora. Trebam mi prvo rebator. Tako malo... Kuće i baterija, ali mora pogledaš ono što prazna, odnosno vam skroz levo, ja mislim. Pošto ima 3, jedna napunjena na prazne, a jedna nenapunjena i ne na prazne. Kao se pravi iron furnace. Ja ću da uzem iron pa ću da napravim pesnicu. Nemoj, uzni ovo bre. Uzi jednu pesnicu i okolo stavi iron. Odnosno pogledaj kuće. 5. Znam nego da koju pesnicu, može ovaj jedan. Ma uzni bilo koje, nije bitno. Imamo još 2-3 uče. Skopao sam jedan blok.
Nije bitno, samo pravite. Sad mi još treba copper cable. Ovako. Treba će mi 12 copper cable. A ti si pravi. Čekaj sad. Treba nam još jedna, što pravimo. Iron furnace, 3 refined irona i battery. Ako dobijem 6. Ovako bi bio 3. I sad sam malo prekinuo mi babu letilo sabu, što ne isključuje da će ponovo da se ubaci. Ja nemam gledam šta da radi. Sad nađem te svoje blokovi. Evo ga. Znači... Copper cable, 4 Ovako. tine i 2 redstone. Ovako. Ovdje jedno. I falit će mi jedan. Napravit ću malo više. Na zdravlje. Hvala. A kako se pravi copper cable beš? 6 kopera i 3 gume. Ne, obrnuto. Sigurno? Yes, of course, pa sad sam napravio copper cable upravo. Vidim kako pravi. Evo ti 11 copper cable, nemoj da preš. Sad samo da Dimitrija se čekamo. I to bi trebalo da budu 2 ova. A ja bi mogu da napravim još jedan ovaj. Aj. Čekaj da napravim. Znači imam i chest, imam i to i stone, samo mi treba crafting table. Nemam ni ja, nema. Napravio sam jedan generator. Napravio još jedan. Evo ti jedan. Treba mi 2 odmah da pokažem šta radi ovaj project table, pošto se... 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jedan project table nek bude... tu. Može. I dok Dimitri treba napraviti, mi ćemo napraviti kratku pauzu. I ljudi, ipak i ja nisam završio sve što treba da uradim, znači referring iron. Sad sam napravio baš dovoljno, mislim. Evo ga. I šta radi ovaj project table? Znači uzmem, stavim ovako. Ovako. To i jedan generator i eto. Sad tu imam jedno sve. Ja kad kliknem i uzmem to, opet imam još jedno. Ono automatski uzelo item odavde i prebacilo tu da bude isti recept kao prethodni. I tako sad dok imam iteme mogu da kličem. Sada ćemo i plus ima to ovdje kao mini ovo. I kad ostavite item ovdje tu će i dostane. Tako. Sad idemo gore. Znači tu je negdje otprilike. Tu i tu stavimo solarne. Valjda. Nećemo. Samo može pokupiti ovako. Može. Kad bi se zasrli. Izgubio sam ovo. Jaaaa. I ljudi... Bak ništa. Evo ga. Ustanovili smo da ovo neće da radi, ako neko da zašto, znači uopšte povežem, sad ću povežati da vidite. Evo ga sa strane sam ga povezao. Neće, nema energiju. Vidite, nema energiju. Ne znam zašto, ima suncima sve. Tako da ćete napravimo ovaj wind mail. Izvinite zbog prekida, papa uletela. A i došao mi pop. A trebao je da dođe za nekih... ne znam koliko. Će izbacim uživo prenos popa na YouTube. Da. Snimao sam. Ozbiljno? Neći i snimao sam čovjek kako to pop peva. Kako ti se baba smeje.
A, pomalo se uvijek sme. Sad će pravimo ovaj wind. Znači nam treba generator i da postavimo ovako. I imamo 2 wind. Mislim da si snimao, da nisi stopirao snimanje. E. Da se čuo pop. Sred vidio Dinka pop kako peva. Svima koji slave Svetog Nikolu, srećna slava. A i sebi čestiš. I sebi. Ti si trebao mene da se čestitaš. Da, ti će mi čestitaš. Nisi još slava bre, mislim nisi još umro da ti bude slava još. Nego... Ja ću još... Čestitam ja u 19. ću dođem tamo na... Da te pitam... ribu. Neću to sad pitam u klipu, ću te pitam posle. Ovaj klip je najgluplji koji može da bude. Ja gluplji klip nisam video, ozbiljno ti kažem. 10 puta prekidam. Ne mogu da napravim mašinu koju hoću da napravim, sad ću da postavljam ovdje. Baš me briga, sad ću pesan da snimam. Napravio sam ovo neće, ne mogu kad skinem macerator. Ovo... napravi bad box. Kako se to pravi? Pa pogledaj, but box. 3 battery, copper i wood. Battery box misliš? A ne, bat box. Battery, copper cable i neki wood. Kako beše battery? Ovo je backpack. Nije. Treba mi... Evo moj electric jetpack. 600... Kako mislimo? Mislimo 17 minuta. A nismo ništa napravili. Mora se ja koristim ovaj drugi crafting table. Odnosno project table. Sad nemam wood majke nego. Ja si bro iskopalo. Nether lapis na zlu, a to sam ja. Znači 78... Ne znam. Ali glupo će mi bude da copper cable ide. Ti kapiraš da ja nemam drvo da napravim, brate, nemam 2 drva. Ultra low. Ovo ispravi od tina. Ovo su bi samo 4. Ajde od tina da pokušam da vidim kako izgleda. Evo. Ja, dolazi bad box. Ovo od tina... Čekaj, evo sad ćemo da vidimo. Čekaj, ja sam završio. Evo, ja sam već išao. Od tina, jeste. Malo od tina. Što dobija 9. Ajde samo kaži kako se ovo pravi. Sve ću tin da pretvorim i ovako imamo dosta tina. Imamo još... Ne puni stak, brate, tina treba da imamo najviše, a imamo... još 2 staka otprilike. Ne veze. Donesi gore bed box i stavi... Stavi go ovdje gdje je... A? Snimaš ti? Aha. A gdje stavim bed box? Tu ispod sruši jedan copper cable, odnosno ovaj cable koji stavim, sad nije copper, ali ne veze. Sruši i evo ga 100. 2, 1, 2. Ušto se ovdje čuje kako veter. A to ono za vetar? Što neće mi se postaviti. Evo. Sad još samo mi treba da stavim ovo. Mora se staviti. Ne, evo ga. Jel se puni dole bed box? Ne, da.
Puni se. Da. Jes. Barem nešto da radi u epizodi. 1, 2, 3, 4 na 5 sam ga stavio. 1, 2, 3, ne znam brojim, dobro. Ovo izgleda ne mogu kablu. Evo ga. Se puni sad malo brže. Puni se. Uzmi kofu vode, imaš dole u chest, tamo gdje su svašti. Jer ne mogu... Vode. Idete kafu vode, a dete mi činjem kafu vode. Evo, kako mislim da ću sad da umrem? Će da umreš. I gdje stavimo kafu vode. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da li mogu da doskočim do onog vodu do ne? Gdje stavim kafu vode. Postavio je tu kod tebe. Ajde. Pola srca. I zašto Ja ti kažem nešto u bagu, ono šta je ovo. se puni ovaj prokleti bad box. Puni sam slab. Slab. Nemoj se. Šta si stavio gore, šta su ove mašine? Kao vetrenjača radi. Vetrenjače. To već kažem kako se zove. Čekaj samo nešto. A što ga ne povežeš sa maceratorom? Ček. Da pokušam. Joko neće radi. A sad se brže puni. Bre, ovo dobilo energiju. Šta? Gdje ovo radi? Ozbiljno? Švaka mi radi. A što neće... Što neće da radi sa cable? Aj skini ga sa, verovatno ga puni vetar. Skini ga s vetra. Kud radi? Jok, Se ga skinu s vetra. skinu se. Radi bre. I ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. A spoji ga i s vetrom da brže radi. Pa spojio sam ga. Nisi ga uspio. Bad box sam spojio. I ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Mi smo bili Stefan i Dimi i vidimo se u narednoj epizodi. Ćao!